किती झालं हे मस्त ना Hello guys and welcome back to my channels and today we are going to Pokhara bus and it's going to be so breakfast Sumbudu na yang tepung sumbudu. Cuma ni miliar na tu sebenarnya lo. bisa saja lah Bisa saja So breakfast is ourselves. Tak macam. Bus dah. So after 8 hours of travels, finally we are at Lakeside, Pokhara. Yo. Viewpoint. Lakeside ko viewpoint. Oh, Lakeside viewpoint. Hi Panda. What's up? Enjoy. Give Suresh Panda. Mr. Panda. Yuda, tu show Yuda. Way. Video lah. Panda. Yeah, Panda. Light go chilla shadow cha. Yeah. Pokhara Sukuti house है. अभी पानी पूरी चाट करेंगे खाने के. पहिला 3-4 वर्ष अगाडि यो ठाउँमा केही थिएन के खाली थियो. अहिले त्यो मेरा डाइको बनाएको छ ल फोन पाएको. अनि रमाइलो भयो.
यो तपाईँले यसरी यसै हुने नहुने बोले के भन्नु Kolla, tjock där. Där kan jag bara testa. Yeah, full of attraction. That's right. That's all. Vad det? Yeah. Dida! No way! Come on. Jag vet inte hit och hade besked. Wow, yeah. Skid running from one race. Shemba games ya. Yeah. But not that one. Please, that one. Abi. No. Jogi mi buram hidu sa tangin tombar du chena kata. Do. Hala. यस्तै भनेको छ हाम्रो जालेदेखिको बुझ्यो बहिनीको Tilasti boat gosyang go. बोट जान्दैन रहेछ त्यो रमाइलो छ क्या सिन सबै देख्छ भने क्या रमाइलो हुन्छ भने Nan thosa ya Malaysia ni. जम 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 लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स हो क्या Ada. डिस्नील्यान्ड या डिस्नील्यान्ड Hi guys. Ambo. Lampu merah di. 그래 이 샹하이 Di Shanghai. expression 달라자. 맛있어. 그거는 되겠어. 얘가 무슨 죠? 깜빡지마. 예, 무슨데? Mantap. अब रमाइलो हुने भयो जेवाला होला मको एक्सप्रेसन हेर्नुस् 지금 욕나 지금 나요 나당 아시스 말이. going down 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 Kiala. Now I can do it. Now I think I shave it. Hi ladies and gentlemen, this is such a beautiful experience. Hi, campus di ba? 힘들다 What the hell? Sheila! wow gimana kayak gimana kayak oh my god
ना siêu mà đấy kìa cái gì đó yêu phong mà xong kìa nó phải ai rồi cái gì đấy kìa take it easy man it's okay to long này that's okay to one more time Pokhara Disneyland Pokhara Disneyland Like you can see the summer night. Blueberry the mixed berry chik lage. Didi, blueberry or mixed berry or yeah, I got you. Session ko sa wala na yun. जब मैं सेशन का था सोचते कि इतना बड़ा हाँ दिखा इसको लाए क्या क्यूट क्या है